Luchin Langso Binhom Silavarat Atom Hydroelectricity Project Nangni Pusi Kehang Luchin Langso Binhom Silavar Arat Lapen KSYC Atom Pen Hydroelectricity Project Nangni Pusi CEM Aphan Panong Pen Karbianglong Adi Siari Deng Memorandum Kifi Luchin Langso Binhom Silavarat Lapen KSYC Atom Hydroelectricity Project Nangni Pusi Pini Pai Pai Ingkoi Ratrok Arni Karbianglong Adi Siari Deng Memorandum Pajarpon Alang litum pen kaningje ponke halada kadu kabe rongkri siara do pusi pachini lason si alang litum pen Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangaphan Jasimer kachuningri ponke Hydroelectricity Project ki nangni pusi Phirangke angnu alang litum pen ningje News Report Public TV Karbianglong Luchin Langso lapen Binhum Salavar Arat lapen ini tum KSYC lapen KSE tum jelang si pini tum truly la CM Chief Minister la CM aphan tum memorandum lo pale lapen disipan tum ke pale jamalam tegla puhan lo ini tum hora da arat pena konsar ke lo meten ini tum jungjung KSYC lapen kadog we hampang song to an sisteme tum jelang pet pen ini tum dake immediately le dake ini tum la so hydro project cancel back ni tum ke don ei bosi ni tum la media korti to thinglu mantap jongpon lo lapen pinrem lo la so ba man ke ni tum udak ong dung kiduk kikboy kisung kadok abi kade ong dung akar biarap si kisung je por la jera so bang ke ni tum man ke chata lapen ning thelo tum si ma ke hai pantame dak ma ke cancel lang ji lake ini tum lo la kar biara ki dok akisung chini ba si dake kibi lapen ke la so kibi lo ni tum toy tak te chi don de ko semen tunita KSYC so ma garja thiblo Mardeng sekini na tum petrol lo tum lage CEM Karbianglong Autonomous Council siba pansin tum pajiro lapen disi hansi tulin pajiro lapen la dong la so long bang ke jong ponil tum do tulang la da member of parliament Karbianglong MPD lapen da harugat LA akai jorsi no hamatan tum solo tuli pen pali damlo lapen do tulang tum la so long ke jong pontu so long ke jong pontu do tulang kalang la MP thansi pali pono la solong bangke ni tum ke la ong dung Karbianglong honke akete dian ke pali lablo la sila so ke pali long ni tum anang ni tum ta adi nang tum pusi pala official ron ke un anang cheram pusi tum ni anang tum ke sim taro adi tum tum paji pono la pen disian ki tong la masi disi me makha so chalu paji pono Sa hydro project mana kalau hydro project la nang tum kiji tang ni tum kijong la bang la ke electric hydro project ni la kodak lo abin la ke Luchin Langso long si pali Luchin Langso ha bak si puri lo la se hoda harar along bangke la Hoy si pa tilo pusi dan tanang jong pono la pen ni tum mata pusi don de la so bangke ate ke dam tang West Karbianglong ta dakta la so ta hydro project alam kilo odak 1000 bigha kali 100 bigha se tan tami muni tum ke do kisung ke boy pen senglok la pen hoda akar bira tum non akisung ko ane chesong nang pen sengla mitang man han along so por en polong so kiki la si la so la man ko ke Cakik kroy kredat abin nang alam ke bangke nang tum pen kijong bangke la hodak maximum ke kar biara tum si ko ong la pen chutiki cho som tame long le phelang kan hokti pekji bino asi 1395 kilometer bighas ke lage achi cho thek so hormu gali lage ong dung apir thi si kabja i pase tung hiti bati ke choklem chutiki base ta kar biara ke chu jong si la bang so long le yong si pondelo teli tu khaya akar biara kuna pase sing thur pon kana si gereng pon la so bang si jong si ban tung jong pon lo la si chikoi le kelo ala so lenga tum dak long le pota la pon kedepan kalang ke dutang pota lage dutang pota ke dolap side harda ke dutang di nak la si bang so long ke la pen mora mentune ta me forest pan ta parlu logi di sini tanang ke tham ta mentune to unle dake ile tum ta ona me chesong ko si jong sini to lam ar juje betila media turli man siplo to reng angjang sta me chesong ko ko arjap thira chesong ko ko hud dak jagar lo sin to khul khebur be dak chesong ko Nili tu Jinlang su hawara long aki do kisu alam lo si kini itu dak kisu long stamil lo la pen dak siem tu pansa menili tu Jinlang su hawara pen menini memorandum stamil nang sipilo la pen hadak tuteli ni tum rong kep rong krisi ini arado asli tum kado wishing wailo la si tuteli bang la sopre bang ini cuma ahwar pen bangke mane bisi di belo la pen cikroy belo le tum bangke mane so dak azat pen non kami tum rong arat tum bang cedan wek po so bang sini tum bangke mane cingwai kip lo mane dot kip lo ni tum sa kya so project nai bi phane tu phathang na pachin depin la tum ni tum long ke la son kiwang ko lama ke ni tum cici ha api patai ini thawang de api
kita mini lihat video lo pakai kampung nang ini lang lo bukan sih lang lason sih nang sakang kang lason pan dalam lagi ni tu mana tu mulai orang asal apa namanya kita pendang berai hem kami humri we lapen luar le sitong lo kami video kami lason agam masih lang kolam lagi nak cerita Nah, tum rongkam lagi parlo. orang kris sido ada Rongkris ya gambar hantai nu dapat pon pe mah. pari fonte Nang di bangke kopi rong gambar ne. mini ke hadang lu silang se sakit doro Gambar lo bo. Nang di men mangke. ini mana di hantu kita me hadak sabura dolang ya kita me nonton ya ambil ada sini di bang silap di sini tapi elok ini di dumbo Jongsi non ke Oke, mana kita listening ni loh. Proyek bang sini tunggu kita tangan ni batai ini apa orang bangke ni tunggu orang asutur tak kan sih. Mana tum kit loh. Mana Korea satu tempat. Mana bang silong le, lapen servis silong le. Bang ni tu pasal silong le. Kedam tang batai ini ni bang ni tum tek dulu le. Mana sini dulu le. Kami api bang ni tum agom silong lo. Laksana sompat bang. Kolam masih. Ibang ini tunggu cak sudah lo. अच्छा क्या इसीला पर जिसला ना तुमला दाग लोकल एमसी दो इला तुम चिंता मत बना सब खाता है Kalau mesti pan mang ini tu suki kelang mana la tong sermong ason mandel lo mah hedi masih non mar ini kunci suki bom bang itu alang itu la satu kunci suki lo masih satu sami ulan nang cerap untuk senang cak lo itu alang Long lokal ni nang tum la rongkris ya gambar tu mana nang i ram thisan tinggi ke pinang mah. suki ke media ko ke macam lo pini ni tum dak council la long ke bang na ko lam thela tuan lo je dam tangar ni apong land and revenue department lapen forest department tum dak lucin langso binhum lapen ko kanti hawara long langso hydroelectric project selaman jibo alam si dak lang lo masih apong dam lo masih hodak arat atum bangke rongkri ini arat atum bangke total ni sel atum bangke kroy kelo so project yang ni kusadang tum ahin pen ke lamthi cepak lang lo ke dam tangan istamil itum karbilo charli asong mas dame dam lo itum district committee department central committee kan senglok ni itum kan juga ada kadim long homli lo amat so daga arat bangke pinangan more than 200 house do da amat so daga arat tum bangke total sel tum so project phane cancel lo lasi alang tuma pini ni tum dak council long ke bang bangke lo na pajer DC Deputy Commissioner Afan lapen kami long mas council lasi ya maka lasi nili kipudam ji bang lahan lo ini lebang so media true pen kipudam ji bang lo kami long mas council tunde lakuson kapre company Afan long de ki jor asai bang in tonom besini ki puntu thema ali tum langon pini hodak lucin lang so long hawar long stame binhum hawar long stame korkansi hawar long stame lada kapre ka khai sop karbi tomang se ta tu kelak sai ki chor karbi yang se lasi nitum pini labang so media hoi pen pachini lo jong sinang nitum prabjin pen labang so project bang cancel set lo utang kini tum ki bang jelangan ni bang ken nitum kachisong ang ding project sini tum deng kon ko lake nitum ami thur set an sini tum labang so kachisong ma gai deng kon ko lasi non ni tum along rongarat samido alang nitum stamini alang nitum along kai ki stamini tum ke arjab bonti ko mentini dan nitum ka kichiro lo karbi ko sa ya sang nitum ke rada tum ko pima kema lasi nitum ke arjab bonti